ovako, sad sam skupio dokaze kako je veterinarski inspektor Sombora Vojislav Dimitrijević, koji je radio od 2020. početkom na slučaju zlostavljanja, monstruoznog zlostavljanja psa sa adrese Pčinjska 29 Karavukovo, video snimak, evo ga još uvek po društvenim mrežama, od 4. augusta 2020. koji sam objavio u grupi Psi su veći prijatelji nego ljudi, u ovoj grupi. Dakle, snimak još postoji od 4. augusta, T. Igor. Evo ovako sam napisao, delujte po grupama da što više ljudi vidi. Prijavio sam pre 3 meseca, znači od tada, ovaj slučaj veterinarska inspekcija je objavio, čini mi se u ovoj grupi, tad je bilo još više pregleda i objava, prosledio Leviatanu, ali mi je pre 4 dana Goran Jovanović Čuki, profesor fizičkog odžacima, pretio ubistvom. Kaže da je bila veterinarska inspekcija i policija i uznemirila mu se majka i da je to zakonito držanje psa na lancu od oko 1 metar. Također me je vređao i nazivao bolesnikom i lošim čovekom jer sam to prijavio. Pas se i dalje zlostavlja i tako dalje. Inače sam imao više od 20 puta prijavljivo zlostavljanje tog psa, ali se ništa nije promenilo. Dakle, evo ovde imam, kako sam pisao načelniku veterinarske inspekcije Bobanu Đuriću, vidite, još od maja 2020. Baš u vezi tog slučaja, evo ga, imam i dokaz, našao sam, kada sam pisao veterinarskom inspektoru na mail koji mi je on dao, dakle, dokaz, evo, sad ćete vidjeti, na mail koji mi je on dao da mu pišem. Malo je lošije, tada sam tako snimao, nisam skinuo bio, a vidite ovde, to ću isto dokumentovati dole, u stvari, ali ajde sad čisto kad sam, evo, znači, u vezi tog slučaja zlostavljanja psa. Ali nije on čak, kako se, nije htio ništa da preduzme. Znači, to je trajalo mesecima, to je godinama, do 2021. kraja sam gledao tog psa kako se zlostavlja, ništa nije hteo da preduzme. On se vjerojatno bojao tog čoveka, jer on je jako prilično opasan čovek, poznat po tučama i tako dalje. Kažem kako oni rade, strašno šta radi. Da, to je taj snimak, ima ga i dalje na ovom mom zvaničnom kanalu gde je objavljen, zove se ovako, ako želite da ga vidite, malo je lošiji. Znači ovako se zove taj snimak i dalje postoji, ja sam ga tad bio preuzeo. Malo je lošiji snimak, ali vidi se. Zamislite tog jednička koji se tako... Dakle, veterinarski inspektor Dimitrijević Vojislav je lagao u tužilaštvu.